Assalamualaikum, hai, halo guys. Dan Said sambal tumpang tempe semangit. Sambal tumpang ajengan khas saking Salatiga, inggih punika ajengan kuliner legendaris sane kakaryanin saking tempe, sane fermentasi. Tempe semanggit sane kakulubang salami 2 utawi 3 rahina antuk santan bumbu lan paweweh koyor daging tendon utawi otot utawi tendon daging sapi. Sajian puniki maduwe rasa gurih pedas antuk aroma sane wangi. Biasane kaajengang reng duur nasi utawi bubur sane madaging don singkong lan kerupuk karak puli utawi gender. Indonesia food sambal tumpang tempe semangit delicious.